A mi se vraćamo našoj središnjoj temi, to je planinarenje. Znači, naš gost, još jedanput pozdravljam, je Tomislav Majnarić. Tako je, dobro večer. Najbolji planinar 2018. godine. Tako je, i 2017. i 2018. Evo dvije za redom. Ovaj petak sad prije, znači par dana u Sloveniji, jedno malo mjesto Šenčur kod Kranja, okuplja sportsko društvo Bambi, tako se zove, okuplja planinare iz regije, kogod voli planinarenje, kogod voli prirodu, motivira ih na taj način da sakupljaju se bodovi, budemo malo kasnije više rekli o tome, sakupit će više bodova, tako da bi svaki takmičar dobio neko priznanje, neku medalju, da ima jednu uspomenu i iz tog sporta planinarenje spada pod sport, ne? Iako se to natjecanje održava u Sloveniji, prijaviti se mogu, tko se sve može prijaviti? Ovako, znači međunarodno, ja mogu slobodno reći da su to ljudi i planinari iz regije, znači ajmo reći bivša Jugoslavija i još tako neke zemlje koje su oko Slovenije, znači može Austrija, može Italija, sad ne znam točno, 200 ljudi se takmičilo, sad ko je točno od kuda, ali recimo tako, bivša Jugoslavija, više manje poznam ljude, jezik isti, pa onda pitaš, evo recimo konkretno čovjek je došao jedan iz Beograda 500 km samo radi toga da bi dobio medalju i vratio se natrag. Pa rekao svaka čast, za toliki trud, ne? Za toliki trud. Evo, natjecanje je zapravo prilično matematičko, sve se nekako zbraja, dakle pobjeđuje onaj koji posjeti najviše vrhova, planinarskih domova, kuća i skloništa. I sad vaše brojke su onako stvarno impresivne. Evo, prvo koliko ste vrhova vi posjetili u 2018. Dobro pitanje. Da nema ovih dnevnika, da nema ovih, evo stvarno vjerujte mi ne bi ni ja znao, ali opet nešto kasnije o njima, jer u njima se sve vodi statistika. Znači prošle godine sam napravio 197 različitih vrhova, na kojim sam bio barem jednom, a sa ponavljanjima 467 vrhova. Sad opet mene ta matematika malo zanima. Dakle, ako ima 365 dana, kako ste vi stigli na 467 vrhova? Dobro pitanje. Pa evo, kad idemo za vikend, skoro svaki vikend sam, svaku subotu i nedjelju negdje, sa prijateljima imam jednog dečka koji je stalno sa mnom, Devi Molek z Grobnika, Pede Tuhobić. Onda radimo plan i gledamo taj dan čim više vrhova napraviti. Znači, to nije klasično planinarenje, na primjer, ići pješke od Lovrana do Učke. Baš osvajanje vrhova striktno. Tako je. Tako da jednom danu po 10 vrhova napravimo. Ali to su ture od 10-12 sati. Tako da puta 2 dana, to vam je već 20 vrhova. Puta mjesec dana, znači 4 vikenda, to je već 100 vrhova ako je idealno sve skupa vrijeme, ako se može, ne? Evo gledamo, donijeli ste nam i snimke svoje. Evo, gdje ste to? Da li možete sad prepoznati? Evo ga, autor snimke je moj prijatelj iz društva, znači ja sam iz Delnica HPD Petehovac, Marino Kezele, predsjednik, koji tako voli snimiti nekad. Mislim da smo ovo, fali mi taman u pod gledaj. Mislim da je ovo montaž, ako se ne varam. Montaž je. Italija, Julijske Alpe. Znači Slovenija ima Julijske Alpe, ali ima i Italija, pa ovaj dio talijanski. To smo bili sad prije nekih 3 mjeseca otprilike. Društveni izlet, 2754, ako se ne varam. Krasan jedan izlet i krasna, Pipanove ljestve, tako je, dobro sam rekao. Potvrda. Tko vas znači uspije pratiti taj vaš ritam? Dakle, članovi planinarskog društva, ali opet ne vjerujem da se oni izmjenjuju. Pa da, upravo tako. Znači ja sam, ajmo reći, neka konstanta, stvarno redovito svaki vikend idem. A jednostavno volim, evo, ne znam šta drugo reći i lijepo mi je, upoznam nove krajeve, nove ljude koje nikad ne bi. Usput za zdravlje, ne moram ni pričati, znači kondicija, cjelokupno zdravstveno stanje je fenomenalno i dođeš doma ispunjen. A danas je život i tempo života takav da se napuniš čovjek sa svim i svačim stresom, problemima, egzistencijom. Znači sve su to neke stvari koje nas guše preko tjedna. Osobno smatram, ako se za vikend ne isprazniš na neki način u prirodi ili ponovo napuniš se energijom, kako god se bi to zvalo, ne možeš ići u sljedeći tjedan. A ovo je stvarno jedna dobra stvar kad se vi u stijeni, kad su okolo sajle, kad su provalije, jednostavno sve te misli koje vas muče svakodnevno odu, koncentrirate se na taj trenutak i nema drugoga. Postoji samo taj teren danas u kojem se nalazimo. I stvarno dođete doma jedna druga osoba. Evo, možete nekad sa mnom, ako imate volje, bit će mi drago. Hvala na pozivu. Mene zanima, evo, drugi i treći na tom natjecanju koji su bili, koliko su oni zaostali za vama? Da li su te brojke tu negdje ili vi ipak prednjačite?
Ovako, malo da još kažem koju riječ vezano za bodove. Ovako, rekli ste i sama, znači vrhovi, planinarski domovi, planinarski lokaliteti, vrlo jednostavan je kriterij. Do 1000 bodova je jedan bod, pardon, do 1000 metara, od 1000 do 2000 je 3 boda, a od 2000 nadalje je 5 bodova. I znači kalendarska godina, otprilike kalendarska, skupljate i cilj je proći što više, čim više toga skupiti. Tako da, znači, skupljajući, sami sebi odlučujete gdje ćete biti. Sad, ono što ne znate koliko će imati prvi, koliko će imati drugi, nikad ne znate. Nikad ne znate kad je dosta, kad treba stati, jer stvarno nekad se ni meni više ne da, recimo sad ove naše zimske mjesece gore u Delnicama, kad je pol metra ili metar snijega, pa iskreno ne da mi se baš svaki puta ići. Ali opet ono vučete, možda bude, opet gdje možda je konkurencija bude... danas? Tako je. Tako da onda nema druge nego ići dokle ide. Sad konkretno, znači po tim bodovima ove godine sam osvojio 2945 bodova. Prva iza mene je Slovenka, Martina Učkar, evo možda čak i gleda, pa evo pozdravi njoj. Ona je napravila 2266. Znači ja sam bolji od nje nekih 670, 680 bodova. Koliko je to vrhova u vrhovima? Sad trebalo bi opet zbrojiti, jer ima i vrhova, ima domova, ima svega, tako da bi trebalo baš zbrojiti malo. Evo, s obzirom da ste i vi najplaninar i 2017. i 2018. Zapravo možemo malo, fotografije kolege iz režije vrte, Evo su bili tata i mama, sve je počelo zahvaljujući njima. Aha, dobro, onda ćemo se vratiti to na početak. Evo, vi ste ovo je izvojili Brana, Slovenija. Fotografije, evo znači ponovno vidimo mamu i tatu. Dakle, oni su planinari bili. Tako je. I jesu još uvijek, vas prate? Jesu. Sad prate me više manje, ali planinari su još uvijek. Teško je vas pratiti. Teško je, da. Ovo smo u Debela Peć u Sloveniji 2014. Cijelo društvo naše, znači zastava društva i zastava iz zemlje da se vidi. A ovaj vrh malo lijevo je Triglav, najviši vrh Slovenije. Čisto za orijentir neki. Ovo su pa Dolomiti, prekrasni, blizu 3 cime, poznato odredište, mnoge grupe idu gore. Ako ništa drugo, ima jedna turistička tura i za penzionere, tako da dođe se na neki 2200 i napravite krug oko njih. Prekrasno, evo to je slika od ozgora. Isto tako, znači gore, vrhovi okolni. Sad neću lupat bez veze da ne kažem neki krivi naziv, jer je talijanski jezik ipak je drugčiji, ali jedan od vrhova. Dakle, jako ste često u Italiji? Volim Italiju, jako mi je draga, jer Dolomiti su, znači Alpe su krasne, a Dolomiti su još jedno, 2-3 kategorije iznad. Evo ono što mi bi se isto pohvalio, da je predsjednica Kolinda član našeg društva, počasni član, bili smo je zvali. Je bila na nekoj turi? Nema vremena, ali poziv uvijek stoji, ako ima kad vremena nek se javi. Tako da evo i ona je naš član. Di smo sad ovo? Da, ovo je Grintovec, 2552, 4, tako nekako, Slovenija. Isto jedan krasan vrh. To je bio 26.12. prije 2 godine. Ovdje se penjemo prema domu na Okrešlju, izvor Savinje. Ne bi vjerovali kako je mrzla voda, hladna. Toliko hladna da dođeš žedan, pio bi, a ne smiješ piti jer je prehladna, moraš malo zgrijati jer će se prehladiti. Ne. Ovo je na putu prema Jalovcu, 2600, 2700, ne znam sad na pamet, krasa jedan na vrh. Predivni. Možda treći po visini u Sloveniji. Ovo smo Košutica ili tako nekako, da li je Košutica ili Vrtača. Desno je taj Devi, dečko kojega sam spomenuo, i ovo su cura i dečko iz Delnica, prijatelji koji znaju tako ići sa nama isto. I naravno, svi skupa se veselimo i uživamo. Ovo je mali Draški grad, 2200 Pokljuški Gamsi, opet Triglav orotraga. Baš u tom trenutku sam uhvatio priliku da je takav pogled, već za 10 minuta magle nije bilo i izgubite čar. Morate baš tad biti... Da, loviti trenutak treba. Tako je. Ovo je Marmolada, najviši vrh Dolomita, 3343, jedno 4-5 sati ferate, znači na sajlama, sa opremom za osiguranje, ali evo ga napravili. Ovo tu je opet montaž u Italiji, što smo bili malo prije rekli, slika sa vrha. Evo, cijela ova grupa je došla gore, vrijeme nas poslužilo, svi sretni, veseli. Ovdje su sad negdje Kamniške Alpe, mislim da je gore prema Češkoj koči, prema Kočni, ako se ne varam.
toliko neke su ove slike slične, pa je teško ovako. Evo, neka se vrte fotografije u podlozi. Mi ćemo nastaviti razgovor. Zanima me, znači, s obzirom da ste i 2017. i 2018. Dakle, sakupili najviše bodova. Koju godinu ste bili aktivniji? Ova definitivno je bila jača. Prošla je bila 2135. Evo ako kamere, aha, još smo na slikama. Dobro, ok, budu kamere poslije pokazale pehar i kamen. Nije problem. Znači, evo ga, pehar je bio za pretprošlu godinu, malo se moram računati pošto je tek nova godina, znači pretprošla, a ove godine je bio kamen, evo tako. Je to tako kamen baš s nekog posebnog područja ili? Htio sam to pitat, jako me to zanimalo, ali kako su hrpa ljudi krenula čestitavat, pričat, na kraju sam zaboravio, ali budem preko maila pitao, tako da i mene zanima ista stvar. Tako da je jedan mali znak pažnje, ne? Htio sam spomenuti još malo dnevnike. Dnevnike, tako je. Dakle, što se sve upisuje u taj dnevnik? Budem, evo sad, znači ove točke što smo rekli, sve ove vrhove, ove bodove. Inače, prosječni planinar napravi jedan dnevnik, to mu je dovoljno. Ja jedva stanemo i stisnem u 5. A evo ga, unutra to izgleda otprilike ovako. Ne znam da li će se vidjeti. Znači, upisujete gdje, koliko, čega, kako. Super, sad se vidi. Znači, imate planinarski lokalitet, upišete njegovo ime, njegovu visinu i zbrajate bodove, znači ovdje, samo malo naopak mi je, ovdje zbrajate znači sve skupa koliko ste bodova napravili. I tako šibate, okrećete, znači skupljate. Recimo, evo, taj moj problem, pošto toliko toga radim u polje stavim 2 umjesto 1, jer da stane čim više, ne. I skupljate vrijedno, evo konkretno ovo tu sve je kod nas, baš sam uzeo prvi dnevnik dok je još zima u Sloveniji. Prvenstveno idemo ipak u Sloveniju jer su veće visine i više je tih lokaliteta, a dok se ne napravi vrijeme za Sloveniju smo tu da po cijeloj Hrvatskoj, tako da imam je znači u krugu od par sto kilometara od Delnica. Dakle, 197 različitih vrhova. Gdje ste bili najviše puta, na kojem? Najviše, evo imamo jedan vrh u Delnicama, Mali Petehovac, tako se i društvo zove. Tamo ste onda svaki drugi dan. Otprilike tako, točno tako, da. Recimo godišnje odem 40-50 puta na njega. Sad, neki ljudi malo brkaju. Ovo što idete svi u Delnice na skijanje, na palačinke i to je Štimče vrh. I do tu se dođe s autom. Ali Mali Petehovac treba hodati. Na koliko je on nadmorske visine? 1105. Nije puno, ali recimo 15-20 minuta gore, 15-20 minuta dole. Pa puta 50 puta, pa ti se već ne da, ne? A što se tiče Slovenije, Italije, što vam je možda bilo najljepše? Kad dođete u Sloveniju i Italiju, ako želite imati baš jedan dojam i doživljaj Alpi, morate prespavati. Ovo sve na jedan dan, ja to ne priznajem. Dobro, bolje je na jedan nego nikako. Ali ne doživi se u potpunosti. Tako je. Kad vi negdje prenoćite u nekoj koči planinskoj, pa kad si popijete pivicu, pa gledate zalazak sunca, pa gledate izlazak, pa s prijateljima s kojima se došli se malo podružite, što se danas više ljudi rijetko gdje druže, jer se nema vremena, takav je život. A ovako niti mobitela, niti ičega, jednostavno sve si pustio i mi smo tu koji jesmo. I prednosti tih vrhova da zapravo nema signala najčešće? Kako je to jako dobro. Stvarno jako dobra to stvar. S jedne strane imate mir, ne znate šta se događa, a opet dobro, s druge strane ako se nešto dogodi, Nekako će ipak doći do vas. Evo, donijeli ste nam tu pokazati radio stanicu, dakle to je dio, vjerujem, vaše osnovne opreme. Tako je. Znači, svaki planinar koji se donekle bavi ozbiljnije, znači sa nekim hodanjem, sa nekim boravkom u prirodi, ugasio sam da vam ne smeta, ali evo čisto da vidite brojkice. Dobro je imat, jer nikad ne znate šta se može dogoditi. Kako sam stalno planinama, već sam par puta imao akciju spašavanje. Inače sam licencirani vodič HPS-a, Hrvatskog planinarskog saveza, i nerado spašavam živote u planinama. Kao prvo nisam dorastao, kao drugo ne volim se miješati gdje mi nije mjesto. Ali kad negdje dođete, ako ste jedini, prilike, spaši čovjeku život. Više put sam bio na prvim pomoćima i sve, i dosta dobar sam u tome. I onda nekad kad nemate signal, recimo Bijele i Samarske stijene, Gorski kotar, kako ćete zvat pomoć? Svi kažu zovi GSS. S čim? Ali kako da? S čim? Recimo sa ovim uređajem koji cirka dođe 300 kuna, vi možete sa bilo kojeg vršića se spojiti na učku. Imamo tu repetitor magistralni koji je fenomenalan jer je na visini. Imamo VHF i UHF. I vi preko toga uvijek neko sluša, ja javim, nije još trebalo. Ali ne daj Bože. To i to je, tu smo da GSS može doći da, čujte, 5 minuta nekad puno znači, a ne par sati da GSS dođe prije. Ne?
S time da ti unesrećeni uvijek su ne moji planinari, nego one koje sretneš usput u tenisicama. Koji malo zalutaju. Tako ili... je, To sam htjela pitati, s obzirom na sve ove vaše vrhove i pohode, kakve su vaša iskustva? Je li bilo nekih loših situacija, tipa snijega, lavina? A nekad bude doza da li mi toga treba ili ne treba, konkretno potrošite puno novaca na benzin, dođete na neki lokalitet i bi sad gore, a gore baš i nije bajno. I onda sad, ići ili ne ići. Čemu ili nećemo, ne? Da li odustat, da li biti razuman, teško je nekad tu granicu odrediti. Osjećaji su jedno, novčanik je drugo, a realno se opet nešto treće. I onda kombinirati, tako da smo imali situacija kad sve je uvijek dobro prošlo, ali dobro je prošlo jer smo rekli nećemo, ovo nije sad prilika, doći ćemo neki drugi put. Tako da nekad vam je dosta recimo bijele i samarske stijene koje nisu posebno zahtjevne, neka vam je 3-4 mm leda, kako nekad iz magle se napravi. Vi ste na ledu. Da li on 5 metara debel ili 5 mm, vam je svejedno, znači nemate čvrsto uporište više, ne? Evo, rekli smo se vratiti, sve počelo zahvaljujući roditeljima koji su planinarili, dakle, gdje ste odlazili s njima kao dijete, što je onda bilo in? Pa evo ga, da, tata i mama su tu koji su to usadili u mene. Inače smo kao obitelj uvijek tako, više bili za prirodu, za šta god u prirodi, ne. Tako da, ajmo simo, ajmo tamo. Sad ko mali, nije problem kad si dijete, sve ok. Onda kad budeš tineđer, već to ti se baš i ne da. Nekim svojim putem. Tako je. Ali kad prođeš tu neku 15, 16, 17, opet vam se vrati ono što je usađeno od malih nogu. Tako da smo išli po Gorskom Kotaru više manje. Moji nisu više tako. Više su, kako bi rekao, lokal patrioti, najviše vole naša brda, tu domaća, ne, do Hahlića. Tako, znači, Kapela cijela, Kapelski planinarski put, Mrkopaljski i u tom kvartu. A inače moram isto spomenuti, mama je učiteljica u osnovnoj školi u Delnicama i već, sad, 15 godina, nemojte me hvatati za godinu, vodi školske planinare. Pa onda je to isto tako, jedna ljubav koja se i na drugu djecu preslikava. I sad, šema vam je vrlo jednostavna. Ako želite dobiti nekog člana, znači, da postane član društva, prvo dođete do djeteta. Djeca mlada, mala, još uvijek ih to zanima, 1. do 4. razred, hoće ići. Sad ako hoće ići, treba ga neko čuvati, pa mora ići tata, mama, nona, nono, treba još nekoga. Pa onda lijepo dobijete obitelj s vremenom koja bude sretna i vesela i ta cijela obitelj se recimo onda učlani u naše društvo i idemo zajedno okolo. Evo, koliko društva, znači vi ste i tajnik u društvu Petehovac, koliko imate članova? Evo sad je opet članarine, znači kreću iz početka od nove godine, ali prosječno godišnje nas ima oko 200. Znači svih uzrasta i jako mi je drago, mogu se pohvaliti da kad dođemo na tako neka sakupljanja, planinarske pohode ili neke druge manifestacije, u prosjeku smo najmlađe društvo. Ako gledate prosjek godine, to mi je jako, jako drago. Uvijek bude i dječice. Da li vam se čini, ja imam takav dojam da je zadnjih godina nekako planinarenje u uzlaznoj putanji, da se nekako sve više ljudi bavi planinarenjem? Ili je to i od ranije tako? Pa imam ja neki osjećaj da su se stvari počele pomalo mijenjati i ići na bolje. Evo, našim gledateljima isto jedan poziv. Evo, u Rijeci imate stvarno fenomenalnih društava. Sa svima sam si u jako dobrom odnosima. Skupa planinarimo, družimo se. Čak sam i počasni član PD Pljusak. Evo, pozdrav mojim pljuskovcima. Tako da, evo, učlanite se i to je moj poziv koji uvijek stoji. Znači, mladima i starijima i najstarijima. Bit čim više u prirodi. I tako da stvarno pojavljuju se ti mladi, vidim i po Rijeci, postoje te škole razne, kako planinarske, tako alpinističke i to je fenomenalna stvar. Recimo u Sloveniji kad dođete, kad vidite da tata i mama nosi u nosiljci dijete od godinu, dvije na Triglav, ja se rastopim. Ja moram stati i reći svaka vam čast, dati ruku, čestitati i pitati ako se mogu slikati s njima. Jer mi je to fenomenalno. Jednostavno to je dio njihove stvarnosti, njihovog života. I volio bi da je taj duh i kod nas, da ga bude čim više, da se čim više ljudi aktivira. Evo, vama ipak baza Gorski Kotar, možda našim gledateljima, evo, što bi vi preporučili? Jer nekako kad negdje odlazimo, uvijek se odlazi na ista mjesta, evo možda nešto što, neki vrh planina koja nije razvikana, a prelijepo je. Pa evo, ako baš želite nešto baš onako divlje ili kako bi to rekao,
malo ljudi zna za strogi rezervat Bijele i Samarske stijene. A opet moram i reći da to nije baš za svakoga, da sad ne bi ljudi nahrlili, nije za u tenisicama i tako dalje, ali recimo Samarske stijene i Bijele stijene, koje su tako najpoznatije, može svaki prosječan planinar sa prosječnom kondicijom i opremom doći na njih. Tako da savjetujem to, a baš djevičanska priroda, divlje, mir, tišina, konfiguracija terena i stijena je takva da, evo, u Gorskom Kotaru to nisam nigdje vidio i usudim se reći da se može mjeriti sa Velebitom, sad neću reći šta je meni ljepše, ali rame uz rame s Velebitom sigurno. Tako da recimo to je nešto wow, a recimo od grada, od Rijeke, centra možda sat i 15 vožnje, nije tako daleko. I vjerujem da nekako treba obratiti pažnju na opremu, bez čega se ipak ne ide u planinu. Oprema je jako važna, treba uvijek uzeti svega i svačega. Evo, nisam donesao svoj ruksak, uvijek me mama pita, pa dobro, pa šta si toliko stavio u njega, ne? A recimo idem samo na Dragomalj koji je sat vremena od Delnica. Trebaš imati, treba ti stanica, treba ti rezervna baterija, treba ti prva pomoć, pa ti treba vode, pa ti treba rezervna konzerva, za ne daj Bože ako se nešto dogodi, pa ti treba britvica, pa ti treba svjetiljka, pa kompas da ni ne spominjem. Uvijek treba uzeti sve u obzir. I kad sve to skupa uzmete, ali se nikad ništa ne dogodi. Tako da uvijek je dobro sve prvo staviti na papir. Predlažem, znači, kogod ima želju ići u prirodu da se lijepo popiše. Koje su to stvari koje su potrebne, pa onda kad pakira ruksak ići lijepo po popisu da se što ne zaboravi. I uvijek kad god se ide reći kamo se ide, uvijek netko mora znati. Zato sam bio i rekao ova stanica, mora netko znati gdje ste. Jer ako se dogodi, ne daj Bože, spomenuo sam Bijele i Samarske stijene. Ako idete na Samarske, a traži vas se na Bijelima, gubi se vrijeme. Uvijek netko mora znati. Evo i za kraj zanima me, dakle kraj je siječnja, je li već borba za nove vrhove počela, gdje ste sve bili? Evo ga, počelo je, sad pitaju me svi, pa ne peš valjda opet. Iskreno još ne znam da li ću ići na prvo mjesto ili ne, ovisi kako će mi ići. Recimo negdje u 6. mjesecu odlučim da li idem na prvo koje ne znam da li će biti prvo, ne, ali onako kad vidim, kad odmjerim snage, odlučim. Tako da krenuo jesam i evo, ako ništa drugo, bit će barem dijamant. Ne znam ako mogu još pokazati ove dva dijamantna priznanja. Za šta su ona? Znači uz ovo što ste vidjeli na stolu, pehar i ovaj kamen, dobijete i to je znači dijamantno priznanje. Dijamant to je najveći stupanj u takmičenju. Imate broncu, srebro, zlato, dijamant i prvo mjesto. I to je to. Eto, dakle, vi ste osvojili sve što ste mogli. Tomislav, evo, hvala vam puno na dolasku. Ja vjerujem da se mi ubrzo vidimo nekom novom prigodom i da ćemo opet pričati, naravno, o planinarenju. Može, bit će mi drago. Ako koga zanima slikice lijepe gledati, tako to nađite me na Facebooku. Ima stvarno puno toga zanimljivoga. Kogod se razmišlja, hoće, neće, imate moju podršku. Odite barem 1-2 izleta, bit će vam jako, jako lijepo. Imate hrpu društava po Rijeci i bit će vam super. I još jednom, evo, zahvale vama što ste me pozvali u studio, bilo mi je drago s vama, poziv stoji i vama isto, evo, dobrodošla ako možda imate. Možda se i odazovemo. Super, može. Hvala još i svom društvu iz Delnica koji daje podršku veliku u svemu tome, pojedincima planinarima koji znaju reći, ajde Gile, to mi je inače nadimak, ajde još malo. I županijskoj podružnici i delničkoj podružnici HSP-a, tako da evo, lijepi pozdrav svima i hvala na potpori. Hvala još jedanput i čestitke. Hvala.